ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 1949ꯗ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯣꯟꯗꯣꯝ ꯁꯅꯥꯅꯣꯡꯁꯥꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ भारत डेमोक्रेसी चटप लेपाकनी भारत चनरिबा डेमोक्रेसी से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेसी मखल अनि सुई डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हाइबा अमा अनि सुबदा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हाइबा मा अदो इंडिया दा चनरिबा डेमोक्रेसी से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नि मरमदि प्रजाना प्रजागी दमक म्यूट खंजबा मरम मदुना मसिबु इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कवे डेमोक्रेसी चटपा लेपा अमदा निथौगी सासोल डेमोक्रेसी चटपा लेपा अमदा निथौगी सासोल चनदे निथौगी सासोल लेदे निथौगी कस्टमरी लो लेते मरमदुना मणिपुर दा हुजी निथौ लेते लेरंबा मणिपुर की निथौ लेरंबा निथौ भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ना भारत की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बु याय हाइदुना भारत की डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज ओइरिबा इलेक्शन दा सपोर्ट तौदुना इलेक्शन की नॉमिनेशन दा एमपी की राज्य सभा की एमपी की नॉमिनेशन फाइन तौदुना नॉमिनेशन पेपर दा मसाना साइन तौरिबा अछि भारत की डेमोक्रेसी दा अदुकुंबा निथौदुना मसाना याना अदुकुंबा डेमोक्रेसी चकपा लेपा अमदा बोल लेपलिबा अदुकुंबा एमपी चु ओइरबा बोचु कारबा अमना निथौने मो हाय एमपी ने मो हाय मसी लेरिबा प्रजा मियामना मसी अर्थ खंगना मसी नुंगी अर्थ कैनो खंगना मसी येंगदबनी खंगदबनी मरमतुना हौजी अखोय उरे डेमोक्रेसी दा इलेक्शन तौवे लोइनना मणिपुर दा मतममदा अखोय मणिपुर से भारत दा मर्ज तौबा अखोय निसिंग बजाय छोक कयानो छोक 1947 दा निंगतमे ब्रिटिश की मखुतगी निंगतमे लोइनना मणिपुरना 14 अगस्त निंगतम्बो अदुगा इंडियाना 15 अगस्त मणिपुरना 14 अगस्त निंगतम्बा अदुगा इंडियाना 15 अगस्त निंगतम्बा इंडिपेंडेंट डे इंडिया की अदुना इंडिया दगी मणिपुरना नो महाले ब्रिटिश की मखुतगी निंगतम्बा अदुबु निंगतमलबा मतुंग 1947 दा निंगतमलबा मणिपुरना अमदि भारतना 1949 दा मणिपुर सी भारत की अदुकुबा कंट्री अमदा मणिपुर सी राज्य अमा ओइना स्टेट अमा ओइना इंडिया दा मर्ज तवी 1949 दा सेप्टेम्बर की तांग कुनमाथुई दा महाराज बुद्धचंद्र मतमदुगी निंगथौबो लोई चलगा शिलोंग दा लोई चलगा सेप्टेम्बर की तांग कुनमाथुई दगी अक्टोबर 15 दा साइन तौरगा अक्टोबर 1949 की अक्टोबर की 15 अक्टोबर दा अदुको मर्ज तौगिबा नुमित अदुबो मियोई कांगुप कयाना निंग तंबा हराउबा फोंदोकबा मणिपुर भारत पुल्लेना खरा अमना थमोई चाकपा अदुकुंबा थोदो क्या थोई अदुगा मतमदुदा इंडिया दा कनागी गवर्नमेंट करी पॉलिटिकल पार्टी ना गवर्नमेंट छेमे दा इंडिया दा जवाहरलाल नेहरू ना चिंगबा प्राइम मिनिस्टर चिंगी मतमनी मदु कांग्रेस ना सेंटर दा पानबा मतमनी मतम दा माजर एग्रीमेंट मणिपुर सी इंडिया दा माजर एग्रीमेंट तौगिबा थोदो 1949 की माजर एग्रीमेंट से तोतोम सरा नोंगसाबना मदु मणिपुर ना भारत पुनबगी अहानबा फर्स्ट माजर एग्रीमेंट फर्स्ट अहानबा माजर एग्रीमेंट 1949 हारगा तोतोम सरा नोंगसाबना मदुबु काउंट तौई अनिसुबा मणिपुर ना भारत मर्ज तौबगी अनिसुबा सेकेंड माजर एग्रीमेंट से अखोय तोतोम सरा नोंगसाबना मसिबो मियामदा फोंदोगी मदुदी मसी अनिसुबा मणिपुर ना भारत मर्ज तौबा अनिसुबा पुंफम अनिसुबा माजर एग्रीमेंट से शो कयानो हाइबो मतमदा 2020 असिबो
Manipurna Bharata mas tawbagi anisuba step ne haina tothom thara nongsamna phongdogi maramdi kaina kanda Manipurda sahi kya matam kya adagi civil society organization kaya na Manipur leiramba ningthaubo ningthaugi customary law bo ngak chenna leiramba adubo aikogi ikhang khongdra Manipurda adukumba Manipurda biren gumba amana chimisa oiraga BJP Manipurda BJP panba Manipur government BJP government aduga center da Narendra Modi na lead tawba Amit Shah hoige adukumba BJP gi central government leiba asigumba timing asida Manipur na Bharata mas tawba ani suba second merger agreement asi karamba ningthau haiba matamda hauji ekoina miyamna ningthau nika haijaba matamda leiramba sana jawba leisimbana adukumba second merger agreement si sign tawi haibachi totom thara nongsabna masida phungdoi maramdi kaino kanda mana democracy chatpa India gi adukumba democracy chatpa India gi adukumba country sigi Manipur si state amoina state sigi phampham adukumba Rajya Sabha gi seat election democracy gi election democracy ki exercise oiriba election board lasida nomination fine tawraga Rajya Sabha ki MP oina nomination sign tawbasi sigumba board kadana MP oiriba adukumba nomination fine adukumba tawriba sign tawriba leisema sana jawbase adukumba matamda Manipur te ningthau oi aduga mahangna ningthau pham thadokraga haiba tare ningthau ama oina hogibada Buddhachandra Maharaj na India da soi tawdumaina 1949 da sign tawdumaina hairiba leisema sana jawbana 2020 gi asigumba sahi simaktada Rajya Sabha ki MP ki board leptra mana constitution barki संविधान bo yai haiduna nomination fine tawduna aduguma sign tawgiba numit adubo second merger agreement harga totomdra nongsabna asigumba miyam da phongdoi maramaduna hauji Manipur da ningthau leite ningthaugi sit hangi maramaduna kanagumana ningthaugi customary law lei hana lawraga so Manipur da masi akhanaba hauji ma leisem sana jawba politician party amadi yauraga MP oina nominate tawduna adugumba politician party BJP yauraba amadi BJP gi maikhum oblaba adugumba MP mo oiraba adu maramaduna rajti yawbaji amaga hunnaba ji mathongni maramaduna asigumba ningthau asina BJP yauramina politician party khudigi ningthau thamlagadi ningthau si BJP gi ningthau leiramina Congress ki amadi CPI gi toan politician party gi toan ningthau thamga Manipur da maramaduna ikhoi asigumba ningthau hanglaba Manipur gi asida kanagumba angang sing naha sing hoglei bachina ningthau gi chatnabi bo pamdra adugumba ningthau thamninglaga chu madu ningthau khannabi da mai khoi khudong jaba seminasi haibu wafam thamjari tonom sana nongsabana social media da phongdorok liba wafam sing asigi mari lenina miyam ge bo mosing kari lege habudusu comment section da miyam na thambiramu